Chibaivek ule October nili sang ni somni pathuma vanapa hola an puantak MNF party candidate turte kan tarlan lain ama dai ogas ni somni pali sang ni somni pathuma puanto ZPM candidate te kan la tarlan velo awangin la mel hriat lo tam tak kan lo la theya tunrum chu ZPM candidate te hi tarlan ve tumta ila ZPM hian ogas ni somni pali sangni somni pathum dei to khan vanapa hola kumin sangni somni pathum MLA in thlan pui lo tura an candidate tur te hi an lo puang fel dei to a kanon ta lan vat lo na chan pakhat a oma chu tuichong biala ding tur anti fel hun kan nga de uwang ani a amai ro chu voin October ni sari sangni somni pathum thleng mai po a anla ti fel lo awangin le Election Commission of India in thlan hun puan atum ut to boxia wangin tuichong bial chu kalsanin bial somthum pakwa a an candidate tur an puan to te hi ronta lang tamaila tuichong biala hian kan soi to thin angin candidate da lo ero an tum lo thu ZPM leader pulal du amakhan alo soi to a chunga soidan te chu kan content masalama khan ngai thak thein a oma kan soinon to lo mayanga Congress party po hian engtika nge an candidate tu te hi puanan tum ti hi hriat alani lova anni po hian an puang har to lo tura ngai ta ila an puan hun huna kanon ta lang vele don ani ZPM party candidate tu te chu heng mi te hi anni hrechiang constituency number 1 atangina pu KJLL biak ngeta kan some pu KJLL biak ngeta kumsomli pakhat zirnalama MA BD ni in ICICI Lombard GICL Limited operator manager nate lecturer higher secondary school le Presbyterian English school ate principal nate lo thok to thina thuziak mi le tai matakania pathian ram kan rama alo then theinan ZPM party hi azom ve ta ani Constituency number 2, Dampa, Puvanlal Sailova kumsomli pali gospel singer le gospel gepe revival team speaker ni in Mizoram chung le India ram khopui sanga le khovel ram sanga thushil le zain rongabol china Mizoram State Tobacco Control Society azuk le huam do konga brand ambassador ni lai me kani Constituency Pathumna Mamit Puh Zorem Puya kumsomli pakhat zirnalama BCom Honors MBA Finance Bank of America ICFA University Mizoram le ripan sa te polo thok to in entrepreneur food processing le contractor ania ramveimi thei ang to ka khotlang le ko shana in mangmi ni in ramsiam turin ZPM azomta ani Constituency Palina Tuirial Pulal Tlan Moya kumsomli pariat zirnalama BA Koshan le khotlang min mang mithil phal le rin omania e zonnalama Mizoram PWD Nwaya class 1 contractor na thokme kani Constituency Pangana Kolosip Pulal Famkima kumsomnga pasari nule pa atanga miharsa le chanhai te chomdol na konga in mang thina nia VCP le VCM te po lo ni to koshan le khotlang ta na mitrangkai le mi in phal takania kalphung thar mi pui sarkar siam duin ZPM azomani Constituency number parukna Serlui Pusilal Thanfela kumsomruk pakhat middle school teacher NGO le khotlanga in mang khotlang inam an ngai san ron kalphung thar mi pui sarkar siam du awanga kumsang ni som pasaria voluntary pension achwakin ZPM azomta ani Constituency number pasarina Tuivol PJMS Dongliana kumsomli pasari MA English medium school principal na thokchin kumsom thum pali koshan upa atana nemhe ania mirin omle mitai matak ni in kalphung thar mi pui sarkar siam duin ZPM azomani Constituency number pariat na chalfil pulal biak zama
pulal biak za mahile kathiam thei awanga pol bokan thin ma se sarkar a lu tum ngai lo ania koshan upani in koshana mo phurna poimo chi sang sang na chel meka India Ram Company lian sang sang Mahindra Honda Reliance Indian Oil Corporation titan dealership nei mekani constituency number pakwana Troy Professor Lel Niloma PhD kumsomnga pali pastor fapani in tuna Mizoram University Rural Development Department na professor le head ni mek hitin tlang mason na lamatana mithiam tak kan nei tlem te zinga mi ania Mizoram in mason na thale tlwantling kan nei theinan mi pui te tho pui turin aron pen chwa kani constituency number som na Aizol North 2 Dr. Vanel Thana Dr. Vanel Thana Puma Thante hi PhD ni in Pachunga University College Athok Pastor Fapa Koshan le Kotlanga in Mangtak Aizol North Bial 2 MLA na Chattaka Thok Mek Zel Mek tu ani constituency number som pakhat na Aizol North 1 Puvanal Thana hi zirna lama MA Koshan le Kotlanga in Mangtak Sarkar na zong lavaramtana in pe ania politics sa in Mangzela sangkha zakwa somkwa pariata MLA at thantlin ni in deputy speaker na atsela candidate ni in MLA thantlin le ania tuna hian Mizoram Assembly ya PSC chairman ani constituency number som pani na Aizol North 3 Puke Sabdanga kumsom rukle pali wanglai ni Daily News le Zonet Cable TV founder le nei tu mitai ma le film khur mirin tlak Koshan le khotlanga in mangthina ni Central YMA Assistant Secretary na term ni atsela Mizoram Journalist Association term ni President ania ZPM Headquarters a Working President ania Football Promote nan Zonet kaltlangin sumtam takapea kumsom panga Z Rolban lo zirlai te engamozat a enkol bokani Puke Sabdanga kanlome constituency number som pathum na Aizol East 1 Lalthansa nga puchate hi tlangwal chakle huai sen ramle nam veimi ania tlangwalai atanga ramle nam buaipui politics hi full time buaipui ngar ania kumsang ni pariat sang ni som MLA thlangtin ania assurance committee da term ni lai omatuna hian ZPM a vice president ani puchate a kanlome constituency number som palina Aizol East 2 Pu Bilal Chanzawa hei chukan constituency ania kan puang hot de ule kange Pu Bilal Chanzawa kumsomli pasari zirna lama MSW Master of Social Work ania kumsang ni khan shrang bana award pe kania hun puma social worker in mangni in NGO pakhat kotnark din tu founder ni a society awang hian rethei tam tak dom kanan nia mi engamozatin employment an hu pha ani Pu Bilal Chanzawa kan lome constituency number som pangana Aizol West 1 Pu TBC lalven chunga TBC lalven chunga kumsomli Indian Navy a officer atanga pension in ramsiam thaturin politics alu chila MLA le MP at candidate lo ni to in mithil shetak le tumru takania Mizoram rorel na thale dik khentir tumin thei to pa be tu ani Pu TBC lalven chunga kan lome constituency number som parukna Aizol West 2 Pulal Hing Lavamar kumsomli panga zirna lama MA ni in college zirtir tu ani to baka kumsomni chung journalist lo ni to thin Mizoram Football Association honorary secretary ni baka All India Football Federation executive committee member Asian Football Confederation standing committee member ni mek Mizozi nga ama saberani zirna in thalai po le koshan shranga thalai te fuina le pathian thu soya som thin fo ani Pulal Hing Lavamar kan lome Aizol West 3 constituency number som pasari na Aizol West 3 Pu VL zai thanzama kumsom lukpanga mi ngai tlom le taima cooperative society lama Mizofet Lushai Trading Company le Mizoram Cooperative Forum te shwai tu ani to a koshan le khotla nga in mangthina tuna hian Aizol West 3 bial tu MLA chaktak ani me kani Pu VL zai thanzama kan lome constituency som pariat na Aizol South 1 Pusilal Soivunga hi khotlang le koshan in mang bingai tlom
Pitrangkai, Presbyterian Koshan Upa, Waime, Poshwai Tu Lo Nitrinto, Aizol Municipal Corporation at Tantlini, in Deputy Mayor Te, Executive Councillor Polo Nito, Tuna Hian, Aizol South 1, Biala, MLA, Ani, Pusila Soivunga, Kanlome. Constituency number som Parukna, Aizol South 2, Pulal Chuan Tanga. Pulal Chuan Tanga kum somruk panga, sumdong ni in, Di Buang and Sons Dorne Tuania, kum sang ni som pariata, politics sa lutin, Aizol South 2, atangin MLA at Tantlina niya kut na tok tu tele, chalay te din hun joy kan hi, angay poy mo mani, Pulal Chuan Tanga, Kanlome. Constituency number som ni na, Aizol South 3, Nula Beril Vanay Sangitlaw. Beril Vanay Sangitlaw, MA kumsom tumpani, le katiam teitak, nuna mail cha tumuru le taima ania, radio le TV at tupwang tunna, tuang taka ato lain, ramrong bol turako nat sangin kumsang ni somni pakatakan, Aizol Municipal Corporation na, at sen na veng nilaw at trangin tantlin, ani, nula Beril Vanay Sangitlaw kan lome. Constituency number somni pakat na lengteng, Puef Roding Liana. Puef Roding Liana, Mizoram Industry Lam, Flotling Masa, Puef Kapsang, late Fapa Ania, Zuna to Tunzomin Industrialist Ania, Kaushan Le Korongbol, na Penshang Shanga in Mangtrin Ania, Mizoram Sumdong Pole Industries Association, Shwai to Na, Azel Meg Bokani, Puef Roding Liana, Kanlome. Constituency number somni Panina, Tuitsang, Pu W Chuan Oma. Pu W Chuan Omahi, Kum Somruk Pani Ania, Harsad na avangin lekha azir sang lava PUC thleng azira ma se mitai matumru ezon na konga ngai to na mangthiam mi ania handloom industry a developer tuna hian loom somkwa zet ania mitam taktan ezon na asiam saka khotlang le ko shana in mangmi AMC masabera khan tlantlin ania executive councillor te aloni to atuna hian tuichang bial candidate ani Pu W Chuan ama kanlom tak zet ani. Constituency number somni le Pathum na Champhai North Engineer Gin Zalala Pugin Zalala Hauzel Pulalte hi engineer khotlang le Kaushan lama in mangmi pastor fapa ania mi in vongfel takania zirna lama chuan BTech ME diploma in environments and pollution control ani training te shang zo to abrai rabi Power Plant and Kultuania, Mizoram State Entrepreneurship Development Monitoring Committee and Zoram Industrial Development Corporation Limited ate Entrepreneur of the Year Award and pito ani nathiam mitay male film khur ani engineer gin zalala kanlome. Constituency number somnile Palina Champhai South Lieutenant Colonel Clement Lalming Thanga Lieutenant Colonel Clement Lalming Thanga hi kumsomnga pariyatania Indian Army officer niya kumsomnia a pensiona kalphungthar mipui sarkar siam turin ZPM aron zomani Lieutenant Colonel Clement Lalming Thanga kanlome. Constituency number somnile pangana East Tuipui Dr. Silal Ramoya Dr. Silal Ramoya, PhD, kumsomli Pathum Ramlun North at saying make a research le consultation tila China, Tanzania le Congo Rama akaltoa kut na thoktu tele chalai te kaitswa chu at kaitswa chu athupuyan ZPM party alopia na trangin ZPM azomani Dr. Silal Ramoya kanlome. Constituency number somni le Parukna Serchi Pulal Duoma Pulal Duoma IPS officer, Prime Minister, Secretary, Security in charge yan nito. Nabansa na politics sa Zwang Lut, tumhetak ne, azirlaya trangin pakad na ni Zel Chin, til zirpay takle shetakaniya, MLA voy tum tlantlin MP eta na tlantlin to. Russia Rama, India MP Ruala Shwaya, Vice nga po leadership chatak ne niya, tuna yan ZPM leader le Chief Ministerial Candidate nilay me kani, Puduoma, kanlome. Constituency number somnile Pasarina Tuikum Pusi PC Vanel Ruata PC Vanel Ruata MA Economics ania zirlayan niya changaram veima ni kuta din tummi ania tuna hian industry lamlut silin Industrial Growth Center Luang Mola Disposable Industry changklung takadina Mizoram American Mechanized Brick Industry masaber but sanga adin le bokani. Constituency number somnile pariat na Shrang Puruzo Pulal Muan Puya Puit Punte
Pulal muan puya punte kum somnga paruk BA ania MZP tu cheto tungding le tu MZP President term thumchel Northeast Students Organization Vice President kum som pathum le chan visit chel tu ania zofate in sui khom le na ata na UNO Indigenous Conference Geneva avoid ni atel to a aizol ko puya Municipal Corporation lopian theina tura nor tu Mizoram Municipal Steering Committee din chuak tu le General Secretary ani pumwan puya kan lome Constituency number somni le pakwana South Tuipui JJLL pe klua Pu JJLL pe klua kum som thum pani Mizo footballer Chuan Vor junior age group atanga senior level thinga India captain akhel na club zongzong captain ni Vekte Mizo fate zinga India ta na gol khung member India footballer choi moino om zongzong hui kim to India ram ta na voi som nga pali khela gol somni pathum lo thun to Football Players Association of India ashwai tu ni mek Reliance Foundation Development League brand ambassador ni mek bokani Pu JJLL pe klua kan lome Constituency number som thumna Lunglei North Puvi mal som tluanga kum som thum pali MA Physical Education ania kum som ani lai no pangharna atangin apiang thara thei top choin rong bol du tlat mi ania thi thei na khop accident voi ni lai atwar to nuwa anun hi pathian le ram rong bol nan ahlan ani Tichuan mi data namal somna ni turin ZPM hi azoma tuna hian ZPM Southern Headquarters Vice President le Campaign Chairman ni Laime kani puvimal som tluanga kan lome Constituency number som thum pakhat na Lunglei East Pilal rin pui BA hi nu smart le fel takania Public Relation Officer na institution le company lian tak Krupani di groups of institution Bangalore le SRK Construction Private Limited athokani in ama hi born leader ania students caution le NGO shanga shwai tu na athoka tuna hian ZPM Southern Headquarters Lungleya President na achel mekani pilarin pui kan lome Constituency number som thum le pani na Lunglei West Putilal himpuya MA Economics Government Leitlang Pui Higher Secondary School la Economics lecturer niya YMLA Thalai Kaushan Pola leader ni trin du taka ana tholain pathiani nami te kaltlangin akawa ana chol sanin kalpungtar siam turin ZPM aron zomta ani putilal himpuya kan lome Constituency number som thumle pathumna Lunglei South Pulalram Liana Papuya Pulalram Liana Papuya MA Zirlai ani laya trangin khotlang le ramrong bol tuma insert shang sarkar na le sumdon na lampong isak tum lavin politics sa lu tumani university atwa sandonin at champa ne nin sibayin parliament na kanin mudonya tin anin chenani digna dule dikta kathil ti tummi ani village council member la thailo ani bermai VCP ani line Lunglei district na thok thaberathan ani hialani Pulalram Liana Papuya kan lome Constituency number som thumle palina thorang pusilal nunema kum somnga pasarimi ni in Mizoram Sarkara Audit and Accounts Officer na thokthina Baptist Koshana upa ania BCM Pay Commission convener ni in Biale ABC chairman ani Fotrin tuna hian na atangin voluntary pension in chola Mizorama kalphungthar mipui sarkar alopian theinan ZPM party aron zomani pusilal nunema kan lome Constituency number som thum pangana West Tuipui Pukol nuna IFS retired hi kalphungthar mipui sarkar siam nge duwanga ZPM lozom West Tuipui constituency kan party candidate ani Pukol nuna IFS retired tunga kan lome Constituency number som thumle pasarina Longtlai West Pulal Nunsema hi kum somnga pakhat zirna lama BSc Honors Chemistry MA Philosophy niya Government Region Higher Secondary School Longtlaya lecturer na kum somni pani thonu in ramle namhangai na wangin ZPM party azomta ani khotlang le koshana in mangthin MA Mazirlaya ni atangin Lai Student Association LSA President nito pathian rongbol na nga in ZPM party a hian alo lu tani Pulal Nunsema kan lome Constituency number som thumle pariat na Longtlai is Dr. Lorraine Lalpek liana chinza
Dr. Lorraine Peglia na Tsinza, MBBS si Pastor Fapani in Zugle Muamlama Filim, Kutlang Veimi in Vongfil Takania, Lyram Christian Hospital at Hoka, LADC, MDC niya Kalpungtar Adu Avangin, ZPM Alaw Zomani, Dr. Lorraine Peglia na Tsinza at Sunga Kanlome. Constituency number Somtumle Pakwana, Sayha Kebeiti. Kumsom rukpangami ni in IPO pensioner, Kaushana ECM Assembly General Secretary term Tumtil to, Kaushana FOM term kat nito aniya Chalaya ECM Chalai President nito NGO Mara Chalai Headquarters General Secretary nito ani. Puke HBT Kanlome. Constituency to Bear Somlina Palak Puke Robinson. Puke Robinson kumsomli pani zirna lama BA ania kaushan le khotla nga in mangin missionary ni tum ngar ma se pathian remruat wange missionary akal theitlat lova ramrong bol na hi missionary na poimo takangain a politics sa azwang luta ani so missionary sponsored to atan ramro rel na a pathian ram tundin tumtu party ZPM hi azomta ani Puke Robinson na kanlome Kudeng flek te kachung lama vaila kan ram kal siang katolin lung reng hi oi thelo re thei pachia hausa te in ka asau si dik na le kel na tro tuinge tunding theyang in kan ram riang te hian nang le ei himin ma lo horu ZPM partia al phung thar ram kal siam thaturin so phale te lung ruanin in sui khom dilom zo ram noa chen matla kan siam anu kan ram le lung hau sak na mal som tun min bek som te hai chua kama son na ra bi lang kai turin ZPM party lo chu kan ram ta na om chuang lo kan som ve chim le ma chap le thang na mi te lo ho ru ZPM party a kal phung thar ram kal siam thaturin zo vle ke lung rualin in sui khom dilom zo ram noa chen atla kan siam anu o zo ram lung thang lo la bana kai an hen holding re thei pachia chan hai ten leirem an ra pena kwan ruat mi khwai sente an lo chua e zo ram ta idik na chan ho nei tu rin kal phung tharange lo horu ZPM partia kal phung thar ram kal siam thaturin zo vale te lung rualin in sui khom dilom zo ram noa chen atla kan siam anu chung khwa nu in wal him la e kan zo ram riang te ni pam hang du a le ma ni in trai puar du den ram pangai na den lova min rabe hi phalul to su to ne bum na thang an kam hi hai to lon lo horu ZPM partia al kun thar ram kal siam thaturin
in in sui khom ni lo zo ram noa chen matla kan siamang ai sang ap le khavayang le sorkar tha siam turin ZPM a zoram mi puitelo ho khom turin kan som cheuni sam lovin ni kal selang zoram ta kola enge baba len tu tamin chu chou le ri ma se chung kwanun min hrechiang a zoram thim cha su kiang turin lalpa machuan in ZPM party tui ang kan lian lo horu ZPM party a kal phun thar ram kal siam turin zo fale ke lung ruanin in sui khom ni lo zo ram wa chen matla kan siaman kalome